Ilmu pihak nang kampung jomblo mandung. Wahai Hasan Basri, nyo lain. Batilun kahanje kinang ro nyo lain. Pada boh Allah menciptakan akai dan nafsu. Nafsu 10 boh, akai 10 si. Pada boh keju akai kurinang dan pada boh kuragam. Nafsu pada boh keju kurinang dan pada boh keju kuragam. Hai nafsu kuragam saboh akai si kurang. Kurinang nafsu si kurang akai saboh. Buat nanya nak mentah apa? Kurinang nafsu si kurang boh saboh akai. Kurang agam si kurang boh akai saboh nafsu. Makanya kadang ladang muragam hanang pum bagi urinang ya. Dia ang bagi poh inang dia an. Pakan hang depu urinang saboh segakai. Diuragam pih nasi gereng boh akai pih lagi hanakai ladang. Maka hai sih. Pada akai uragam si gereng boh. Tapi ngaurinang bisa pakai makan sama sih yang ngaurinang. Lupa kaya hanakai kadang. Gepoh urinang bambu ladang urang. Hanang depu raw.